Maayong adlaw mga ka-tissue. Welcome sa usa na pud kahanging fire episode sa Tissue Karon Podcast. Gamot sa tibong ko, gama sa talarya. Karon na episode atong pagistoryahan ang usa na pud ka album ni Taylor Swift, an American singer-songwriter, one of the biggest elephant sa music industry globally. Correct kaayo no, bago ra siya nag-release og album last July, tas another one na sa this December. And this is her 9th studio album called Evermore. According sa mao ning sister record sa Folklore, so marag continuation kumbaga. And before na to pag-istorya ng Evermore, gusto lang na ako mag-recap sa mga album na na-release this year. But before that, nakoy duha ka OPM recommendations. First, Sugarcane Band. Bago na sila nag-release og new single last December 21. Wala pa sila yung album noon, mga singles pa lang, 4 ka singles. And then ganan ko silang album or saan na itawag? Art cover ba na? Or ilang thumbnail ang ilang color scheme kay murag violet monochrome. Basta check ninyo sila, Sugarcane, tapos nakakapitalize ang Sugarcane ha. And then second, Ben and Ben collaborating with Kathniel and Juan Miguel Severo. Oh my god. Nakita na ako tong music video nung mura siya sila about dato sa sa Miss Garage. And then it's so sad, di ba? Like gusto na ako ang music video, gusto pa na ako ang music na sa kabilang buhay. Trip na ako ang music, yeah. Anyway, let's start. Let's start with Rare by Selena Gomez. Oh my god. At my initial listen jud ani na album, di jud nako ni mahuman or paputol-putol akong pagpaminaw ani kay lisod kaayo humanon. Kay wako ganay sa production, wako ganay sa instrumentation, though dili kay na nakabad. Wala lang po, ako lang yung ang nagka-problema ko sa akong initial listen ani kay tungod sa lyrical content. Dili kay nako bet, di ba? Murag ang yung lyrical content na asa cute level. No shade but yeah, o ganay. Pero nice pod kayang uban singles niya like Rare and Lose You to Love Me. Oh my god. Lose You to Love Me is a power ballad. Anyway. And then, overall, okay lang. It's not a flop nor a bop. Second, we have Manic by Halsey. Oh, mauna akong first, appeal niya siya sa akong top 5 albums this 2020. Gusto dyan ako ang aesthetic ni Halsey. Medyo pink, bluish, ganon, murag soft lang. And isa na ako sa nagustuhan sa kanini na era kay hilig siya dance choreography. Maskin siya yung music video na matutunan ko nakitaan or siyang You Should Be Sad. And then maskin siyang live performances, hilig siya dance choreography. And then it houses din some of her hits, including Without Me and Graveyard. Then ang wala na akong ganahin kay You Should Be Sad. It's a country song. It's an upbeat country song. Tapos ang music video yuto na bagay yut kay You Should Be Sad kay murag wala siya sexual connotations, good, pero pag abot sa music video pero abot sa music video do kay mo kasabot kanung naay two-piece. Ang concept sa music video mo raga ng cowboy, cowgirl, then budget na bagay, like unsa ni? No shade ha, I said what I said. Okay, but overall gusto jud na ako ni labi ng on track na Beautiful Stranger / Finally marang favorite track sa kini nga album. Anyway, let's move on with Changes album by Justin Bieber. Okay.
kung ano no, dapat na ay ano, worst album of the year sa Grammy, and then ang ano lang, ang manominate lang kay Changes, tapos daog diretso. No shade, just fact. Dili, kay ano bitaw ka no? Pila ka years nagpahuway si Justin Bieber sa music scene, then tagaan ng lead single na ano, na Yummy, na ang chorus kay You Got That Yummy, Yummy, Yummy Girl. Oh my God, katawanan lang kaayon. Pero bitaw, mo ning pinaka-worst album para sa ko na release this 2020. Siguro murag ma-appreciate pa na ako siya kung na-release siya way back in 2015. Kay, girl, it's so ugly album. Sorry pero yes, pangit siya na album. And then, maski ang uban gadi no, ang uban toxic fans, ang uban toxic stans, both FB and from Twitter, like ginalabel ni nila na album as ringtone album. Ringtone album. Maski na ako, aminado ko na mura ko ginatawag pa ako ni siya ringtone album, trash album, pero oh my God, sorry. Umungod ka kasabot ani good ka na ang production niya kay murag tanan good kanta kay isa rag production, murag isa ra instrumentation, isa ra beat. Pabalik-balik monotonous mong pangit jud na album. Sorry. Given pod na na ang Metacritic score niya kay 57. 57, let that sink in. 57. Anyway, let's stop the hate. Next, we have Future Nostalgia by Dua Lipa. Yeah, Dua Lipa. Murag, ba niya akong, pasok din sa akong top 3 albums this 2020. It's a complete bangers. Murag tanan kanta bangers. And then, for me it's my dance pop perfection album. Kay perfect lang jud kaayo yut, kanang bangers lang, bop tanan kanta. And then I love katong performance ni Dua Lipa sa American Music Award this year with ano to yung suot, like pastel blue. Kay grabe kay siya improve sa iyang dancing skill. Dili para sa una, aminado ko na nang bash food ko kang Dua Lipa sa una mga 2018, 2000 bago mag-start ni na era niya kay youth, kaya yung sinayawan ko sa unang youth katawan kaayo ay murag gay kay siya guglawas, murag basta inana good, murag lisod kitan awon ba, pero murag mauna-unahan pod nimo na sala pod sa choreographer kay pag tanawon nimo choreographer murag katawanan man jud ka. Katawanan sa pudang choreography, uy. Just ko, may na lang kay karon na na era niya, Future Nostalgia era, kay nag-improve siya every each live performance niya, naga-improve siya. Tapos ang latest performance mo ito katong sa AMA na performance. Makabayot jud kaayo. Levitating to yung kanta, tapos ibit ko siya performance to kay ning levitate jud siya yot, ning lupad siya. Okay. Overall, love na akong Future Nostalgia. Anyway, ang Metacritic score kay 88. So, 57 versus 88. Anyway, next we have After Hours by The Weeknd or ni Abel. Bago lang ko nag-explore na album kay at may initial listen jud ko ganang yaan ni kay pilian jud kay ko sa lyrics, sa lyrical content, kung potyo-potyo di jud ko ganahan. Pero kanig good na After Hours kay para sa ako aning isa sa mga cohesive album this year kay kabalo ka ang na siya upat ka music video, tapos isa lang pa jud siya sinina sa sa upat ka music video. So it means kay murag connected good siya, isa siya ka story ba, dili lang sa music video to kundi sa sa whole album, isa siya ka story. And then saya pong live performance kung siyang sinina sa music video, maupod to yang
Mabuti ang ginasuot sa live performance. So, murag wala kay hago ang ano-ano ba ka ng stylist good. Dili mahago na na damitan si Abel. So yeah, it's a good album pero wala pa kayo maingon ani kay wala pa kayo na explore kaayo or na dissect. So next we have Fetch the Bolt Cutters. Mausad niyo kay ko maingon ani but andod karon kanang explore gyapon ako siya or ginatry pa gyapon ako siya appreciate kay tungod sa Metacritic score niya na 98. Girl, let that sink in. Changes 57. Future Nostalgia 88. Fetch the Bolt Cutters by Fiona Apple 98. Oh my god. 'Di ba, gi-research ako ning 98 niya na Metacritic score. Mao ning pinaka highest Metacritic sa album this 2020. Kay bihira lang jud kaayo makaabot og 95 pataas or maka 90 plus. Maskin si Taylor gani wala siya 90 plus na Metacritic na album score. Murag mao na given sa Metacritic niya kay murag gusto na ko siya i-explore, gusto na ko siya ma-appreciate. Tapos at may initial listen kay siya yung production, yung instrumentation kay weird kaayo. Murag karon pa kadungog murag alien good dating kay waka kasabot weird pero in a beautiful way ha. But yeah, mao to ako maingon. Next we have Chromatica by Lady Gaga. Oh, the same sadness at my initial listen murag sa rare akong na-experience ani kay waka kasabot sa production. Wao ganay sa production as in hantod karon wao ganahe ang gusto lang pero akong gusto dagan pud ko gusto diri na album like Rain on Me featuring Ariana Grande and 911. Oh my god, the short film, di ba katanaw mo ato katong 911 music video, a short film siya na music video. Howd lang kaayo nung kay kanang ang concept ato niya kay kanang two different realities. One is our reality and one is altered reality, tapos put it together. Oh, wala, perfection lang kayo siya na music video and I'm rooting for it ha. And I'm rooting for Rain on Me na madaog for Record of the Year or Song of the Year sa Grammy because it really does deserve jud sa Rain on Me. And although dili pud kay dagan mas dako kog percentage dili na ako ni gusto kay nagustuhan pud na ko ang live performance ni Lady Gaga, especially sa VMA niya kay grabe kay ang kung unsayang murag unsayang style sa music videos niya, maput yung style sa sinina sa live performance which is post apocalyptic with budget na naay budget ha. Then sa VMA niya tapos ganan ko tong quick costume change good. I don't know kung kung kanang na-tricks ato or kanang recorded na ba to or dili kayo or live. Pero kung live to grabe kay tuyot kay pila lang ka seconds ning nag-changed color dayon yung costume, then naka-mask pa siya to all throughout the performance, but she successfully executed that performance. That was a serve. Girl, I'm rooting for Chromatica. Pero overall, although nga nagka-encounter ko sa sa some of fans ni Lady Gaga na ang tawag kay Monster, mo nang fan name ni Lady Gaga, Monster. Ana sila kay ang kanidang Chromatica kay ang main concept ani kay talks about mental health issues which is the 911, nasa 911. Makita nimo sa 911. But for me, I respect that. Pero as a whole album, as an art, it wasn't comprehensively conveyed for me. But overall, Chromatica is listenable. Then next, we have Folklore. Oh, na istoryahan na nato ni na-discuss na nato ni I love this album and I'm rooting for Folklore na madaog sa Album of the Year sa Grammy. Then we have the
album by Blackpink. Sa tinuod lang, I'm a low-key Blink. Pero undeniable usahay. Charot. Dili, to put it simple, as a whole album, bitin, like, kulang, good na sense kay tungod 9 lang kakanta ang nasa album. Mas okay yung tatanong kung 11 to 13 ang kanta, although ganahan pud ko silang sa ilang flow sa track listing, kay di ba ang iwit nila kay murag mao na tong kanang perfect kayo siya as a last track, kay to conclude an album. You'll never know ba tong title, basta mo to. And I love the singles, How You Like That, and Lovesick Girls. Pero ang wala ko ganahin ang ilang collaboration with Cardi B. Wala na ako na-gets ang or I did not get the Cardi B vibe. Tungod lagi ka ng murag, wala kayo siya profanity good, tungod murag sa Blackpink management side pod concern. And then, ang last thing na wala na ko ganahi kay ang ice cream. Kay, lisod kay siya paminawon. Kay, na-disclose namang good. Gidisclose na written by Ariana Grande, or nag-co-writer ba si Ariana Grande? Kay, every time na maminaw ko, having Ariana Grande in my mind, kay, murag, mas bagay guro, kung si Ariana, kung kang Ariana Grande lang ni nakanta kaysa sa Blackpink. Wako ganay sa chorus, wako ganay sa verses. It's more like Ariana vibe. Speaking of Ariana, our next album is Positions by Ariana Grande. Okay. This album, ang target concept niya kay murag sexual thing, sexual. Pero overall, murag wala kayo niya na na dive or na touch ang sexual concept kung unsa yang ginatry og convey. Kay, oh my god, tagaan tag singles na 34-35, Can You Stay Up All Night 34-35, girl. Oh my god. Mao ning pinaka para sa ko weakest album sa discography ni Ariana Grande. Okay unta kung na-release ni siya last year, then karon natay Thank You Next album. Kay tungod man sad good kanang consistent kasi Ariana Grande good mag-release og album. Nag-release siya 2018 with Sweetener. Last year nag-release siya with Thank You Next. Then karon na pud ni year kay nag-release na pud siya Positions, di ba? Murag, girl, take some time off to unwind. To improve your songwriting skills. No shade, just fact. Pero weak yung lyrical content, cute level. I said what I said. And next we have Confetti by Little Mix. Oh, before that, nasad pod ko gamay na ning leave si Jessie, one of the member of Little Mix. Kasi daw for her mental health sake, which is I highly respect naman. And then makamiss lang na dili na kompleto ang Little Mix. And then sa Confetti nila na album, pamayon na ako mediocre level kanina nga album. Wala, although they para sa kuha ka ng all the tracks tried to be bop. No hate ha, pero I like some of their singles like Sweet Melody and Holiday. Pero overall, dili ko ganahan. Sorry. And the next is, I would describe this next album as na-release na album pero wala kakabalaw na na-release or nag-exist ni na album. This is an album by Shawn Mendes entitled Wonder. Mura siya, kakita, wait lang ha, segue sa, pause ta. Katong kong video na her name is Sasha. Marag, video ni siya, pero siya, meme ni siya, kanang,
I met a girl, her name is Sasha. Every everybody knows about her, but no one talks about murag mo ni na album. Kay again like Changes, like Shawn Mendes Friend album Changes, monotonous kaayang production and mao ni pinaka-weakest lyrical content para sa ako kay murag isa ray ginaano niya, isa ray concept sa iyang lyrical content, Love for a Girl, ana-ana. Boring album for me no shade, just facts. I said what I said. And lastly, we have Evermore by Taylor Swift. Mao na tong pag-istoryahan karon. And bago na to na pag-istoryahan, let's talk about chart updates sa Evermore. Natay duha ka biggest chart updates Evermore. First, Evermore garnered at 277.6 million streams, making it the second biggest female album weekly debut on Spotify this year, just behind her sister Folklore. And then second, Taylor also is the first artist and first woman in history to debut an album at number 1 in the Billboard Hot 200 twice. She did it twice within a span of 6 months. A world-breaking record. Diba? Can you imagine that? Let's give Taylor a round of applause. Yes, that's my girl. And now, let's talk about Grammy nominations. First, nag-celebrate mo ang fandom kay tungod nakakuha 6 nominations si Taylor Swift, including Album of the Year for Folklore and Song of the Year Cardigan. It's so happy it's a win-to-win for us. Kay pagkaani katong pagkaugmaani na kanina announcement kay nami long pan session nakuha from Taylor Swift. Mao nang murag concert sa Folklore. Anyway, back to the Grammy nomination. And then the biggest snub para sa ko this year kay ang After Hours jud ni Abel or ni The Weeknd. Tapos ang biggest disappointment kay kung giunsa nila pag-snub ang After Hours, mapod ang pag-acknowledge nila sa album na Changes ni Justin B. Like, girl, I cannot take the clownery, the gaggery, the comedy, the laughery. Girl, why? Just why? Like, tapos ang kaning lalakihan he went on his Instagram, tapos mura siya sayang post ato, mura nag-complain siya nga ang yang album kay na nominate sa pop genre, pop category, wala sa R&B category. Like, oh, girl. Kabalo ka kung kinsay nag-submit. Imuhang team nag-submit og consideration. So, dapat imong team imong istoryahan anong isubmit nila sa pop category, lebad sad. Tapos mo to, like, anong mas deserve good ni Abel. Mao nang usahay good ginatawag ang Grammy og scammy, pero not for us. Kay nami 6 nominations, girl. Anyway, let's talk about Taylor Swift releases this year. Siya ang pinaka-productive na artist this year, 'di ba? Let's give it to her. First, sa January, Miss Americana was released a documentary. Second, The Man music video sa March. Third, we have City of Lover concert live in Paris sa katong May. Then we have Folklore album katong July. Then we have Long Pond session katong November, and lastly we have Evermore katong December. Karon na month lang. And now, ato nang paghisgutan kining Evermore album sa akong ante no. Tapos gusto lang ako i-share katong the night before release of this album kay nag-review lang jud ko ato no. Peaceful kay ko nag-review sa gabi ato for tomorrow's examination. And then I took an FB break, tapos pag open ako sa pag-scroll na ako sa newsfeed no, una
post na bungad sa kuwang yang announcement. Then, ang una na ko nabasahan dito ato ko na ko kibasa dali full ang announcement. Ang una na ko nabasahan dito kay ang 9th studio album. Tapos dali ko kwenta kung ikapila bang album ang Folklore, then 1, 2, 3, 4, 5. Pag oh, 9, 8, ika-8 ang Folklore. So it means na ibagong album kay 9 man. So gibasa na ako ang full announcement, then diligyan ko katuo ato nga night hantod na-release ang Folklore ato pagkaugma sa launa. Di gyapon ko katuo ato, na shock gyapon ko ato, like ngano nasundan da yun ang Folklore. Then pag nag-sink in siya sa akong utok katong pagkaugma ato gipaminan na akong album midnight, mga alas 12 or alauna ana. But anyway, let's dive into the reaction. Track number 1, Willow. And ang Willow kay morning lead single niya for Evermore album. So, ang akong mas ma-react na rin kay sa music video, kay ang music video kay continuation sa Cardigan, or ang Willow itself is a continuation of Cardigan. And then, di ba ang last scene sa Cardigan kay katong naglingkod siya habang suot ang cardigan. Tapos, kato siya kay mo tong first scene sa Willow. Then, yung zoom out ang camera. Then, nakita na to ang shimmering golden string. Then, based na ko interpretation na niya, ang kato siyang golden string, kay mo to yung desire to create alternative albums. Then, di ba pagkatapos, paguman sa Folklore, paguman sa Folklore, then, gusto na po siya mo create og another album, which is kaning Evermore. So, gifollow to niyang golden string, then yung sulod na po siya balik sa cabin, then same sa second clip sa Cardigan, ning gawas siya sa forest. Then sa Cardigan, kanang hayag to siya na forest. Then sa forest na willow dito na puno. Then sa second scene po sa Willow, kay ning gawas siya sa haunted or dark forest. Then napo siya Willow dito. And then paminaw na ko ano ang Willow, kay based akong na-research kay Willow, dagag representation ang Willow. Isa na dito kanang balance, firm, withstanding, kanang dili good maano, kanang decisive ana. Pero dahil isa ka tao na ambot, di ba na po si Taylor na murag gayuma lagi daw ang ani murag approach or ang songwriting ani murag gayuma mo ng isa ka tao para ma-in love sa imo. Then mao na to ang si Taylor, kay mo siya ang Willow. Then kaning tao ang puton sa ani na tao, kay murag siya ang murag nagpa-bend sa Willow, nagpa-bend kang Taylor siyang belief, Taylor's belief, di ba? Mao to siya tong ingon sa bridge ana siya, life was a willow and it bent right to your wind, di ba? And then napud siya diri partner sa music video, naay tulo ba to ka scene. Then ang first two scenes kay kato na tong pagsulod niya sa cabin. And then akong interpretation ato kay namang joke ba circulating about kang Taylor na mag-ingat lagi daw kang Taylor kung balik nimo siyang i-jowain, kasi she may write a song about you. But karon kay na naman siya Joe Alwyn, which is dili na ma-worry si Joe Alwyn kay di naman siya kung sulatan siya ni Taylor Swift og kanta kay kanang love song padili para sa iyang exes ni Taylor sa ula, kay katawanan kay kato sa Speak Now era niya, kay na siya ex si John Mayer. Tapos siyang Speak Now era kay na siya kanta, giboton niya kanta si John Mayer. Pagod niya disclose kung si John Mayer ba yung ikantahan, pero ang title mang gudyot kay Dear John. Wala was sa party Dear ni John Mayer. Tapos pa dito breakup song, 'di ba? Pero karon na naman siya Joe Alwyn na niya someone who writes with her na, 'di ba? Grabe lang asenso ni Taylor. And then back to the music video, kay kanang sa ko ang interpretation kay sa pag-create sa Evermore album o sa
folklore kay nakauban niya si Joe Alwyn sa pagsulat some of the songs like Exile. Ang Exile kay nominated na Youth Grammy nominated na. Ayo kay na ayun na isi-isiha. Power couple kayo ni. Then mao ganito no. Nakauban niya si Joe Alwyn sa pagsulat, and then willing si Joe Alwyn yung sulat ha para sa koa kay pagbalik gud niya sa last scene sa Willow katong gifallow to niyang ang golden string, then katong sa ending sa golden string kay nagnitingdog dito yung uyab iyahang partner sa music video mo na tong last scene. Then para sa koa it represents na maskin magsulat tagkanta together or dili kay naagyapon ko sa imuhang tapad, then that's my man. Then gawas na sila sa portahan, tapos dito na ako to murag masulod ang last track sa dili sa standard edition, sa deluxe edition katong It's Time to Go na. Di ba? And then aside from that, ang ganan ako nung katong niya every chorus kay falsetto. Then pero sa last chorus, 'di ba, kay nag-lower register siya, nag-chest voice siya. And then sa second chorus kay naay duwa ka set of chorus like sa Cardigan Go, 'di ba? Like double chorus. Then sa second chorus pod og third kay nagka-double chorus pod ta, which is I like. And I think this song is one of the few autobiographical song diri na album. And then mao kay tuno si Taylor na murag this song is like casting a spell sa someone na imong love to love you. And then nasabdan ako siya sa chorus katong the more that you say the less I know. Di ba gayuma kayo scam kayo, the more that you say the less I know. And then lastly gusto na ko i-appreciate jud ang line na sa last sentence sa bridge, quoted to quote, "But I come stronger than a 90s trend." Because we both know, di ba, the 2014 drama, kay, ang ato niya, katong album to niya, ato na time kay 90s pop inspired 1999 album niya. And then, she took some time off tungod sa pag villainize ni Kim Kardashian sa iya, calling her a snake. And then she came back stronger than a 90s trend with her Reputation era na Reputation album na ang theme kay snakes, which is ang katong gitawag sa iya maskin dapat iya tong murag i-reject kay dili tinuod iya nung gi-embrace. So but I come back stronger than the 90s trend. Charot. Dili. Okay. Track number 2, Champagne Problems. At may initial listen kay wala ko na sad kay wala ko ka-gets jud. Lisod sabton oy. Pero after a couple of listens draw na akong conclusion na it's about rejected proposal. Like, sad lang, di ba? Like, nag-propose ang tao sa mo, tapos dili day ka ready, tapos, I like the rhyme scheme sa chorus part, but I dropped your hand while dancing, left you out there, while standing, crestfallen on the landing, champagne problems, di ba? And then, ang sa morning first track na ay profanity, the F word. Oh my god. Sa bridge part, like dito na to quote she should have made such a lovely bride. What a shame she fucked in her head. Like, girl, it's a harsh criticism, no? Kanang wala lang nimo gisugot ang isa ka ang nag-propose sa mo kay natuon na ka, diba? Like sa ato karon, diba, sa social media makita na to pag kanang ang caption kay again one man down kay tungod lagi daw kanang wala gisugot ni murag
a girl said no sa proposal ni Guy, 'di ba? Like we don't know the full story, 'di ba? Like possible na dili day ay ready si girl or dili day niya love si girl, 'di ba? We do not know the reason behind it and we should not judge. 'Di ba? Harsh king criticism anin ni diri sa sa narrator. And then gusto sad na ako ang ang chorus perspective shift sa last chorus. Ano siya katong after good what a shame she fucked in her head kay but she'll find the real thing instead. She'll patch up your tapestry that I shred and hold your hand while dancing. Never leave you standing, crestfallen on the landing with champagne problems. Your mom's ring in your pocket, her picture in your wallet. You won't remember all my champagne problems. Diba? Like, tanggap ni girl na dili niya deserve ang proposal or tanggap ni girl na mas deserve ni guy ang isa ka tao na deserve pud siya, 'di ba? Then base sa narrator, murag dili siya ready ha. Like siguro anong kanang murag daghang aspects na apektuhan na tungod ni ingon siya no. Ana siya sa lyrics na one for the money, two for the show. I wasn't ready, so I watched you go. 'Di ba? Wala lang, it's so sad lang. It's a rejected proposal. Sayang no, nanaunti handaan. Charot. Anyway, let's move on to the third track. Third track, we have Gold Rush. So, Gold Rush, base pa kang Taylor kay which takes place inside a single daydream where you get lost in thought for a minute, then snap out of it. Karon lang jud ako siya na gets, no? Okay. Kaya ang ginamitan niya na daydream katong first part sa Gold Rush, di ba katong ballad katong so gleaming twinkling, di ba kato siya na part, and then all of a sudden nag-drop ang beat tapos mo na to kick drum murag upbeat na mo siya in terms of production, mura siya The Last Great American Dynasty of Evermore. And then, like gusto na ko itong sudden drop beat and then the transition from verse to chorus sad, diba? Smooth kayang transition. And then, I noticed din ang katong initially listen ako, wala na ako na-notice na the same verses lang di all throughout the song. And it reminds me of Gorgeous from her Reputation album. I think it's the pakipot. It's the pakipot idea sa kini nga Gold Rush. It reminds me I don't like a gold rush. Gusto na ko tong ang kanang good na na tingog. I don't like a gold rush, blush, crush, 'di ba? Overall mo lang, cute siya na kanta. Track number 4, "'Tis the Damn Season." Oh my god. It's another sad song. And kung ako magbuot kung unsay pangyayari diri kay I think it would be like this. It's a midnight drive, so ana tong lyrics diri, it's kind of cold, fogs up windshield glass. That explains why it's a midnight drive. And then sa pag-drive, kay ang naga-drive diri kay si August Girl from Folklore. Ana po si Taylor sa Long Pants Session. Si August daw kay naipangalan, which is si Augustine. Okay no, 'di ba? Sa pag-drive ni Augustine kay ginareminis niya ang good old days when they were together sa ni James or sa iyang old flings. And then gusto siya makipagkita balik, so siya kanang we could call it even, you could call me babe for the weekend, 'tis the damn season, write this down. So si August kay nag-move siya sa LA, then she's coming home for a holiday kung asa ang iyang hometown ang hometown ni James kay iisa lang.
And then, di ba, from that perspective, kanang makawaw lang na pwede day i-connect. Pero again, it's open for multiple interpretation since ambiguity man jud ni na na pag-interpret na ako. But nevertheless, no, kay sarot gyapon sa storytelling ni Taylor. My God, precise ka yung pagka-write good niya. Dili cheap ang lyrics, girl. Okay, let's move on. Track number 5, Tolerate It, diba? Track number 5, the most vulnerable track. It's a culture na for Taylor na pag track number 5 kay vulnerable na. Kaysa Tolerate It, I think it's about one-sided love or unreciprocated love. And then makalain po jud diri ka ng kasal na mo or minyo na mo, live-in partner na mo. And then pamiyaw ako ang narrator sa Tolerate It kay a housewife who is abused by her husband. Nakaingon ko na housewife kay ana sa lyrics kay I polish plates until they gleam and glisten. So basically kanang ginaservan niya yang asawa, yang bana with all her heart, ana god. And then all these things niyang ginabuhat kay mao na yang language of love, but sa yang husband kay ginatolerate lang gud niya, murag wala siya ginabuhat tungod kana wala siya ginabuhat, so ginapabayaan lang gud niya na actions. So sa wife kay sakit pud to siya, so mao to siya ingon siya na I know my love should be celebrated but you tolerate it, diba? And then kabalo si housewife na naa siya courage na biyaan si yang bana. So mao to gitwist na po ni Taylor ang lyrics sa end chorus, ana siya what would you do if I break free and leave us in ruins? Took this dagger in me and removed it. Gained the weight and lose it. Believe me, I could do it. Diba? Howd lang kayo pagka-twist sa lyrics. Mao to akong interpretation sa Tolerate It. And I think ang pinaka-sad rin na lyrics nung katong sa bridge part, kung asa na siya I made you my temple, my mural, my sky. Now I'm begging for footnotes in the story of your life. Diba? And then nag-aasa gyapon si wife na mali igod iyang pag-interpret or mali iyang pagsabot sa situation. So ana siya sa post-chorus. If it's all in my head, tell me now. Tell me I've got it wrong somehow. I know my love should be celebrated, but you tolerate it. Diba? Like, it's so sad. One-sided love jud kaayo. Track number 6, Nobody No Crime featuring Haim. Oh my god, it is a self-written song. Si Taylor lang nagsulat ani. And then, interesting kay ni siya na part. Ano yung pinaka-interesting na song to talk about kay sa akong initial listen ani kay wala ko kasabot pero kabalo ko na ay crime scene na nahitabo tungod sa tingog sa ambulansya sa first part sa instrument. And then pag-comprehend ako sa lyrics kay it's a double murder actually. Tapos what? Double murder sa kanta ni siya ha. And then katong sa first verse kay murag si ST kay na siya friend, tapos napod siya sister, tapos napod siya husband. And then kanang ginadudahan gud ni ST yung husband na naikabit. So ana siya sa first chorus from her perspective, I think he did it but I just can't prove it. So I think na nangabit siya pero dili niya ma-prove na kung tinuod ba or dili. So we can assume na gikasuko to sa husband ni ST. So gipatay siya sa second verse. And then nagtaka ang friend ni ST nga nawawala daw siya. But suspicious na kaayo na murag gipatay gud sa husband
si ST. So, ana tong narrator, which is the friend of ST, I think he did it, but I just can't prove it. 'Di ba? So, like perspective ang each chorus. And then, pag sa bridge na kay diri nagi-reveal tanan. Then anang bridge good thing my daddy made me get a boating license when I was 15 and I've cleaned enough houses to know how to cover up a scene. Good thing ST's sister's gonna swear she was with me. Good thing his mistress took out a big life insurance policy. And then, diba, gina-investigahan na ang murder case. So, ginasuspesyahan sa mga kapulisya kay ang mistress ang nagpatay sa husband. So, ang perspective sa chorus, they think she did it but they just can't prove it. So, ning balos po ang mistress ni husband, ang mistress, she thinks I did it but I just can't prove it. And then, sa last sentence, sa kanta kay si narrator, I wasn't letting up until the day he died. Period. Can you imagine that? Kanang murag, gipatay ni mo ang nagpatay sa imong friend, vengeance, eye for an eye. 'Di ba? Like, ang kani siya nakanta no kay murag whole storyline na pa itong mga FB stands na it deserves a Netflix series or a documentation. But I think no kay murag inspired ni siya sa The American Murder katong The Neighbor Next Door God, 'di ba? Naging sikat man sad to siya. Where I think inspired ni siya. Pero 'di ba like kana siya na storyline, kana siya na scenario na pangyayari kay na-execute ni Taylor sa kanta. 'Di ba? Which is so kanang kahanga-hanga good. Oh God. But anyway, let's move on na. Track number 7, we have Happiness. Si Taylor kay hilig siya mag-juxtapose. Like, sa piece good niya from Folklore, ang piece ang title, pero ang lyrical content kay chaotic. And then same diri sa Happiness, I think. Sa pagbasa na ko sa lyrics nung kay problematic ang lyrical content. And I think about ni siya kang Scooter Braun, about niya sa relationship niya kang Scooter Braun, but in a matured way, in a matured approach. So I think maupod ni introspective version sa Mad Woman kay di ba sa Mad Woman kay suko kaayo murag wala siya pakialam kung makaingon siya bad words or dili. So ana po diri sa Happiness, sorry I cannot see facts through all of my fury. Di ba? Like morning murag pamiyaw na ako no ang first stage of moving on from Scott where kanang acknowledge na niya ang good moments na ginaamin niya good na, and despite sa mga pangyayari na dili maayo between her and Scooter Braun, murag she chooses to acknowledge na lang the good moments instead of treating Scott as villain. Di ba? Ana po to siya sa lyrics diri na I cannot make it go away by making you a villain. O di ba? My God, di ba? And kung naano to siya na na interpretation na napud ko'y bagong interpretation, it could be the continuation of Tolerate It, 'di ba? Sa Tolerate It sa last chorus kay murag gihiwalayan ni wife si husband, 'di ba? Siya kay kana took this dagger in me and removed it, gain the weight of you and then lose it. Believe me, I could do it. So murag hawa na siya. Maoning siyang kanta ni wife sa paghawa niya sa iyang bana na abusive and manipulative. So yeah, di ba? Well executed gyapon ang storytelling ni Taylor, and gusto jud na ako tong niya ang delivery good niya each verses of minawan ni soothing kayo, mellow kayang voice. And then mao lang to for this song. Next track, we have Dorothea. Ang pag Dorothea, no, kay akong ma-remember jud katong part na Dorothea. Nag-stuck sa akong head, na-LSS no ko ato. And then, ang kani siya nakanta kay
ginariminis ni mo imong childhood best friend na naging artista na tapos ano to maong ano ang lyrics na a tiny screen's the only place I see you now. Oh, di ba? Wala man say ano, nothing interested sa kaninang kanta. Pero interested to na topic ha. Pero aside from that, wala na. There's nothing to unpack. And then, track number 9, Coney Island featuring The National. Ang first yun ako ma-appreciate na ang ano, kung unsa kalalom ang tingog ni Justin Vernon sa Exile, maupod kalalom ang tingog ni Matt diri sa Coney Island. So si Matt, maoning frontman sa The National na banda. I think akong take diri kay maoning apology song sa husband ni wife katong sa Tolerate It, kay which explains nga nung naay male feature artist ang Coney Island, which is si Matt. And then I think, di ba, katong tong sa Tolerate It took this dagger in me and removed it, so possible na namatay siya. And then katong namatay na siya, kay naghatag og nagregret si Matt diri sa Coney Island. So maong nag-deliver siya eulogy. That explains why nga nung lyrics nga wait. But when I walked up to the podium, I think that I forgot to say your name, 'di ba? Like pag mag-deliver eulogy kay akong na-imagine diri kay na podium, mao na ko nakitaan sa movies ha. I don't know kung tinuod ba jud na. Pero anyway, mo to, 'di ba, like kung pwede siya ma-connect, pwede siya mahimong dots to connect, 'di ba? But naay verses diri si Taylor Swift. I think the verses are the apology that the woman wanted to hear from her partner. That explains why nga nung naay verses si Taylor. Pero I don't know. Open gyapon siya for multiple interpretation. Mato kong interpretation, 'di ba? And nagyapon ang pagka-cohesive sa songwriting jud ni Taylor Swift sa pagtay sa details good, which is so commendable. Anyway, track number 10, we have Ivy. So kani kay based sa theory na nabasa na ko sa online, kay it's about daw the heartbreaking love story of Emily Dickinson, an American poet, and Susan Gilbert. So si Emily Dickinson na siya brother, which is motong na pangasawa ni Susan Gilbert. But Susan Gilbert fell in love with Emily Dickinson. So mao ni siya both women na sila, so murag na siya LGBT na concept diri na part. And then diri mapasok ang infidelity, kay ang Ivy daw kay nagarepresent ang Ivy og fidelity. So mao tong fidelity, ang love ni Susan para sa iyahang husband fidelity, pero infidelity para sa love niya para kang Emily, which is her husband's sister. And I think this is the POV of Susan, kay si Emily Dickinson namatay at the age of 55. So murag ginareminis ni Susan ang memories niya. And then si Emily, kay ang balay ni Emily daw kay is it's like a cottage core architecture type of house, which explains the gravestone daw. I think mo to kung nabasahan. Track number 10, Ivy. Based sa mga theories na nag-circulate online, labi na sa FB, ang kanito na kanta kay about the heartbreaking love story of Emily Dickinson, an American poet, and Susan Gilbert. So, si Susan Gilbert kay naminyo sa brother ni Emily Dickinson. And then, si Susan Gilbert fell in love with Emily Dickinson. And then, si Emily Dickinson kay babae ni sila, so both sila woman. And then, makita na tong infidelity diri, which contradicts sa symbolism sa Ivy na fidelity. Ang kanin siya nakanta kay POV ni Susan na kung asa ginareminis niyang
memories sa young mistress na si Emily. Kasi Emily died at the age of 55. Diba, we can assume na buhay pa si Susan Dre buhay pa si Susan sa after namatay ni Emily Dickinson. And then that explains why ngayon nag-reminisce siya kay tungod siya, I cannot stop you putting roots in my dreamland, my house of stone, your ivy grows, and now I'm covered in you. And now I'm covered with your memories, diba? Murag ginahan siya sa memories ni Emily. And yeah, murag mao lang akong take away ani na kanta, dili ko interested tungod kay lalom na pod kay reference good pareha sa The Last Great American Dynasty. Pero dili na siya boring na kanta ha. Pero murag maoning kanta na dili gud na ako i-search para paminawon lang. Anyway, track number 11 we have Cowboy Like Me. Cowboy Like Me. Paminawon ako pa din i-skip. Anyway, we have track number 12, Long Story Short. So, ang Long Story Short para sa Koa is also a autobiographical song. And in terms of production, Anika, it reminds me of Sweeter Than Fiction. Oh my God. The upbeat production, okay. Nag-reminisce ni sa 1989 era, labi na ang katong backlash that she went through. And then, nag-reminisce ni sa mga old things niya that era. Diba, we know na dagan siya nakadate diri na era. But, long story short, it was a wrong guy. Ana pa siya sa lyrics diri. Mura siya happy version sa Call It What You Want para sa Koha. Maingon pud na ko nino na 1989 era ni na naga-reference kay tungod ani sa nga chorus siya, and I fell from the pedestal right down the rabbit hole. Long story short, it was a bad time, diba? It explains the backlash na. And then from the pedestal, it fell from the pedestal kay diba kay kato siya na year para sa young career kay murag kanang perfect kayo siya, pop icon kayo siya, perfect siya na icon sa music industry. And then tungod ato na backlash kay she fell right down to the rabbit hole, diba? That explains ang rabbit hole kay naga-reference pud na siya sa Wonderland diya na kanta sa 1989 era. And then long story short, it was a bad time. Pushed from the precipice, clung to the nearest lips. Long story short, it was the wrong guy. And now I'm all about you. And katupod siya na era, diba katong naghiatus siya kay kanang dito niya na meet si Joe Alwyn. So that explains why now I'm all about you. Cute lang na kanta. That's all. Track number 13, we have Marjorie. Oh my God, it's the track number 13 kay sa folklore. Track number 13 kay dedicated sa iyang great-grandfather na si Dean. And then, there is Evermore, ang track number 13 kay dedicated para sa iyang grandmother na si Marjorie Finlay. Si Marjorie Finlay she was an opera singer. And ano to sa latest interview ni Taylor na ang iyadong mama ni Taylor nakitaan or nahokayan sa storage ang old records ni Marjorie, tapos gidala to ni Taylor sa studio, tapos murag mao to gamit backup vocals, madungog to nimo siya sa ending part sa kanina kanta. And then si Marjorie namatay when Taylor was 13, and then 13 is a lucky number of Taylor. And then the days bago ma-release ang Evermore, diba? Ang gap sa Folklore and Evermore 139 days. If you add that, 1 plus 3 plus 9 is equals to 13. Like, girl, everything just fell into place. Like, diba? Pag track number 13 dali na ma-associate sa iya ha, diba? So it's autobiographical song na pod ni siya. And it's a great song din na nag-reminisce sa loved ones na nawala na or na matay na, but we believe na what died didn't stay dead. What died didn't stay dead. You're alive, you're alive. Mga naingon sa lyrics, diba?
And then napoy kiasmos moment dere sa first verse. Ano siya, oh, never be so kind, you forget to be clever. Never be so clever, you forget to be kind. Oh, moral lesson, girl. Life lesson from Taylor Swift, grandmother. 'Di ba? Like, it's a good song naman. Pero again, dili ni siya ang kanta na akong i-search para lang paminawon. If that makes sense. And then, track number 14, Closure. 'Di ba? First time pa lang ako nandunggan, no. Na isip na ako na pwede ni siya maging part 2 sa I Forgot That You Existed. Being Indifferent, kang Scott Borchetta. Ay, kang Scooter Braun di ay, actually. And then, pwede po din siya part 2 sa Happiness. And then, based sa mga theories sa online, kaya nga Happiness po daw, pwede po to siya about kang Scooter Braun. But, for me, it's like more on part 2 of I Forgot That You Existed. Like, yeah, diba? Like, I don't need your closure. Yes, I got your letter. Yes, I'm doing better. 'Di ba? Like, oh my God, murag makita jud nimong development ni Taylor ba as a forgiving woman, 'di ba? From mad woman to Happiness to Closure, 'di ba? But in terms of production, no, kay medyo experimental as I can observe, experimental iyang production, dili kayo inana ka laid out. Pero in terms of of overall judgment sa Closure, kay it's okay. It's okay din naman. And favorite na ko tong katong lyrics na don't treat me like I'm a situation that needs to be handled. Oh, it's a tea. And another one is the and seeing the shape of your name still spells out pain. Oh, di ba? Hod kayong wordplay ani ay nakanta, pero overall medyo tagilid akong yung favor kay yun mo ganito murag more experimental ang ang production, which is I don't really like. So anyway, we have finally reached the final track, the album title Evermore featuring Bon Iver. So madunggan na po na to diri si Justin Vernon. So basically kani siya ang lyrical content ani kay murag full of suicidal thoughts. Mao tong ingon sa sa lyrics na and I was catching my breath, staring out an open window, catching my death. 'Di ba? Ma-point out din mo na suicidal si girl, 'di ba? And then for me din kay murag nganong suicidal na thoughts kay kanang relevant pud siya karon, especially during quarantine, kay ana siya, hey December, guess I'm feeling unmoored. 'Di ba? Like quarantine may lead you astray jud, 'di ba? Kung wala kay enough support system, kung wala kay enough moral support around you, ang kaning quarantine jud kay maka-apekto jud sa mong mental health. And then anyway, nanapoy lyrical twists in the last chorus, kay ana man siya sa good first and second chorus. I had this peculiar I had a feeling so peculiar that this pain would be forevermore. So murag wala siya hope good, and then na-twist siya sa last chorus, ana siya, this pain wouldn't be forevermore. 'Di ba? It's just about perseverance din that will help you to get through. And then ang paminaw na ko bantog na change ang lyric sa sa last chorus kay tungod sa bridge kung asa ni sudod si Justin Vernon. Murag si Justin Vernon sa bridge nagsilbing support system ni Taylor Swift na it's okay na magkaroon ng to have problems, 'di ba? Which is why important part sa kanta kanina kanta ang bridge part.
Murag mao tong conflict resolution good ana in that, if that makes sense. So mo to, ang one word lang to describe this last track is perseverance. And it's a good track to conclude an album, to conclude Evermore album, period. So mo tong 15 tracks sa standard edition sa Evermore album, and napay 2 bonus tracks sa deluxe edition available na sa both physical and digital copies. Sa overall judgments na album, daghan kog maingon. First, ang storytelling yut. Oh my God. Like, labi na sa Champagne Problems, ang bridge part ato, so precise and feel jud na ako feel na ako nag-reject. Pero seriously, labi na sa Nobody No Crime, ang imagine double murder, tapos ibutang mo sa kantay mo, mo concept, di ba? Like, Taylor, well executed kaayo ang Nobody No Crime para sa kuha, ang double murder. And speaking of double murder, justice for Gregorio's family, period. Nevertheless, ang storytelling jud kay so profound. Mao na ko maingon, so profound. And ang in terms of lyrical content, dili siya putyo-putyo, though walay mali sa putyo-putyo or straightforward na lyrics, pero naay reservation for those na rich in imagery, rich in figurative devices, especially this Evermore album. Wala siya nagkulang sa simile, oxymoron, juxtaposition, chiasmus, especially, di ba? Like sa first verse sa Marjorie, katong favorite na ko to, katong never be so kind you forget to be clever, never be so clever you forget to be kind. Oh my God, we had ESP moment. Pero seriously, mao to kanang each track good niya, each song sa album kay has this own main idea. Like kanang lahi jud siya, mura siya kanang same og vibe ang 15 tracks, pero lahi jud siya idea each track, mo na ako maingon. And lain tay ato, di ba natay sanay music na gina-play over a speaker, gina-play out loud, and naapod tay music na gina-play kanang pang earphones na music, pang tulugay na music, di ba? Like Folklore and Evermore are the perfect albums para sa kuha, para pang earphone music good. Like I would play Folklore and Evermore for my earphone listening experience, mao na ako maingon. And ang Folklore and Evermore sad nag-open sa akong opportunity like to explore other genre, di ba? Like since super fan ko sa pop genre, and then when Folklore and Evermore came out, like na-appreciate pud na ako ang uban genre, especially ang alternative, like months after Folklore was released, I explored alternative playlist sa Spotify. It's called New Alt ang name sa playlist. Then murag na-appreciate na ako more ang alternative genre, though napa ko sa process para jud ma-appreciate fully ang genre. And then second, like this album affect my vocabulary. Like sa first listen pud ako sa Folklore no, murag sagpaon jud ka na bugo kag English. Particularly sa kuha, di pud ko hanas og English. So every kanta jud from Folklore to Evermore kay najud ko'y words na kailangan i-google kay ko kasabot, di ba? Though ang mao to no, di ba? Tapos usahay good no kay kanang, di ba, nagsugod ng klase, usahay magamit na ako ang phrases or words sa akong paperworks. Plagiarism, I know. Pero di ba, kung i-distinct or kung i-differentiate na ang Folklore o Evermore, no, para sa ko ang Folklore kay nag-focus more sa abstract concepts, while ang Evermore kay nag-deal more sa, or nag-focus
more focus sa real life situations or scenarios. And maski wala nag-exist ang folklore, kay paminaw na ako mag-shine through gyapon ang Evermore, 'di ba? They have their own strengths. And ang ako lang to make it balance, murag sa last 6 tracks sa Evermore, murag nawala ko. Murag paminaw na ko katong sa last 6 tracks po sa Evermore, murag nawala ko. Paminaw na ko murag need pa na ako more listens, kay murag wow kasabot, or sa akong initial listen pa lang to Overall, Evermore is a cohesive album. It's a body of work na need i-appreciate. Labi na album ni Taylor Swift, support. And guys, karon rin ako nabasa ni na news. Willow officially debut at number 1 in the Billboard Hot 100. So kato akong giingon ko ganina, need to update. So ano ning greatest achievement ni Taylor so far para sa ko this year. Taylor is now the first artist and first woman in Billboard history to debut an album and single at number 1 simultaneously in the Billboard Hot 200 and Billboard Hot 100 respectively twice within a span of 6 months. Oh my God! A round of applause again. Dili no? Grabe success aning bayhanan ni. Kay ano man sad good. Every era good diya na development sa iyang artistry, na ay development sa iyang approach sa music, every era, every album. And from that aspect, murag na-relate na pud na ako siya as a student, kay yun nga talking about character development as a student, like 'di ba, personally kanang I'm trying my best like to improve my character develop to develop my character as a student, especially humana ang first semester, then magsugod na mig second semester next year. Hopefully murag maklear na akong mind, mas masabtan na akong topics. Pero kabalo ko nilayo ta sa nilayo ta sa topic. Pero ako maingon na ang kanina album kay impossible na mabuhat kung wala introspection na nahitabo kang Taylor, 'di ba? Like si Taylor sa mga interviews niya, she had to read a lot of books, she had to watch a lot of movies, series to gather data para na siya knowledge how to execute the details para sa tracks. And paminaw na ako kay we need also to be introspective to understand things clearly and logically. 'Di ba? Like ana pa ganing lyrics sa Happiness. Sorry, I can't see facts through all of my fury. And tinuod pud na siya labi na sa social media karon, kay kanang dali ra kayo sa tuwa mag-express og emotions, mag-express og sentiments na wala na introspection na hitabo, 'di ba? Labi na ang ang anger nato, 'di ba? Dali ra kayo masuko, dali ra kayo mag-post og kasuko sa social media, pero I think it's better na mag-reflect sa to ang thoughts before, or i-process atong thoughts before mag-post sa social media, 'di ba? Kay once we post something sa social media, it would contribute sa ato ang digital footstep. Sabi. Pero moto. And ga-look forward pud ko sa mga kay kini na year, it has been a great year for music, for our pop stars. Daghan tag nadunggan, daghan tag releases na dawat sa to ang mga pop stars, both local and international. And hopefully next year kay maog yapon no murag mas daghan na tag releases madunggan. Labi na sa ko personally, nag-look forward ko sa debut album sa Sugarcane. Unta next year mag-debut album na sila. Then aside from that,
Galook forward pud ko kang Adele. Oh my God. For sure, next year jud na, Adele na jud na, reserved for Adele. And also for Lord. Lord Day, please. Kailangan na namong L3. Like, share ko lang ha, nakoy nabasahan, sa Twitter ba to or sa Facebook, nakoy nabasahan, question, what's your biggest flex as a fan of Lord? Tapos na ni comment, patience. Girl, sa true lang ha, kay, dili mang good. 4 years man gud ang pagitan each album ni Lord, tapos duha pa lang ka-album ang na-release niya. So, 'di ba, as a fan of Lord, patience jud, kailangan jud may magkulat og maayo. Pero okay. Next we have Avril Lavigne. Oh my God. Bago ra siya nag-post karon lang gurong December na mag-comeback single siya early of January. So, I'm looking forward for that too. And Ed Sheeran, bago na siya nag-release, actually ganina mga dinner time, nag-release siya comeback single niya entitled Afterglow. Oh, Ed Sheeran is back na. And Lana Del Rey also. Nako yung dunggay na reports na nasiya'y duha ka albums in the making. Ambot kung human ang isa, basta ang isa kay i-release niya next year. And lastly, Beyonce, please, di na mo kailangan singles, kailangan na namog album nimo. Kay dugay-dugay na pud ka ang release. Og daghan pa ko gina-look forward. And nanawagan ko no sa manager, sa team ni Ariana Grande, please girl, kailangan nimo mag-unwind, kailangan nimo magpahinga sad no, kay consistent na kay ka mag-release og album since pa lang 2018. And will be glad kung wala may madawat na album next year from you. 'Di ba? Like girl, kailangan ni mo introspection. Charot. Dili ay. Mao lang pag-rest sa Ariana, please. And lastly, ang gina-look forward next year kay ang third album from Taylor to complete the trilogy. I know, muratag clown, muratag buang na mag-expect og another surprise album. Pero girl, please, itodo mo, since surprise album naman ka, mao naman mo scheme karon, mao naman mo strategy karon, itodo na lang, good oy, by May or by March. Okay, ready na mi ana. Dili oy, mao to for this episode. Merry Christmas, Happy Holiday, Happy New Year sa atong tanan. Unta, safe gihapon ta sa virus og unta magka-COVID free na atong homeland puhon. And salamat sa pagpaminaw sa usa na pod ka Hanging Fire episode sa Tisyo Karon Podcast. Gamot sa tibong ko, gama sa talaria. Period. That's until doc. Bye. Sige na,